nomor sidi ia tawadingi salama si matama tatungang iparentana po Allah Ta'ala, jauhi seluruh larangannya ya rek gana belai sini na anu napesangkange. Kemudian magampang ipaupak tapi maraj itu jamah. Kemudian yang kedua tau tu lima pacing ya tinna pole riaga na papole po Allah Ta'ala rialena. Apa mega tahu pak ya kong kagaga pole winasawe na kan napa coba na kan napa mase na kan na cobaan na kan napa calang niga tanre pacalang cobaan pamasewe tanya po Allah Ta'ala niga pe tanre makada iya gaga pole ka pacoba iya gaga pole ka mapakacawe ale iya gaga pole ka palolodosa iya gaga pole ka musibah niga malingi asangiro niga kali-kali aro gagay nang kagangka makadaki pamase ye atau pacalang ye tau linoy mito tau napole ye tanya po Allah Ta'ala iya kong katau napole na agaga makada pacalang ye berarti tahitu majai itu po Allah Ta'ala dalam kaidah tasawuf tahitu majai po Allah Ta'ala apa iya nak berengi po Allah Ta'ala tu ditanggap majah wasa makade tau pandritata patuji musumpai aja mu patuji masumpai amat yang ngi mancaji tujuan na taulino tanya tutungangi narima kona naro ia komelo isa suaikan ia gagai makada amat yang ngi mancaji tujuan tanya tutungan linota mancaji tujuan pakutana tatap parialita makokoe tunga moga atu tunga linota angkai ipangulo loko amatengi pole ka lancirangon na wite dua telu jamaah mata jang okuiri batai angkatu datak kajanna mata jang angkato macurita-rita angkato tulika jili-jili maka dadek to garogaga to laba na to salayang angkato makatani bilampilan nasi kiri tergantung polok ko sitongan na tawe melo ipake guna ya tutungan na lori agama na po Allah Ta'ala angkatau mata aja pak masesa nasabak mitawi ko terlambai angkato tau denang kana masus sanyawana namo asalayang na yakia tulina palisa atutungan na nasibawai paringar lori po Allah Ta'ala deto wakil orang makada aja talapasang itasbih pa angkatoje tu tau matyang mak bilampila tahu makada melo situ ya tuliang kana bawa tulina gatung madari kati apa makadang katong toro kasih tau kurasara tulina ro tau makasiwang itulina uja natanne ia leng acan ngati untuk ia ro tau makatan ni ro tasbih parallumi makada aja mula pasangin nasaba ia ko jarita melo tapaki madari talupai yo pokok takatan nini tasbih na kido pasti tingerang namuto mak bicara ni pacan ni ati itu nah hatu lima ringar lori po Allah Ta'ala na ya komelo ipa irana-rana atutungan linota ta coba gare jolo nawa-nawaibi ya komelo ki salama sitongan na talumi nomor sidi ia tawadingi salama si matama tatungang iparentana po Allah Ta'ala jauhi seluruh larangannya ya rek gana belai sini na anu napesangkange. Kemudian magampang ipaupak tapi maraj itu jamah. Kemudian yang kedua tau tu lima pacing ya tinna pole riaga na papole po Allah Ta'ala rialena. Apa mega tahu pak ya kong kagaga pole winasawe na kan napa coba na kan napa mase na kan na cobaan na kan napa calang niga tanre pacalang cobaan pamasewe tanya po Allah Ta'ala niga pe tanre makada iya gaga pole ka pacoba iya gaga pole ka mapakacawe ale iya gaga pole ka palolodosa iya gaga pole ka musibah niga malingi asangiro niga kali-kali aro gaga nang kagangka makadaki pamase ye atau pacalang ye tau linoy mito tau napole ye tanya po Allah Ta'ala iya kong katau napole na agaga makada pacalang ye berarti tahitu majai itu po Allah Ta'ala dalam kaidah tasawuf tahitu majai po Allah Ta'ala apa iya nak berengi po Allah Ta'ala tu ditanggap majah wasa makade tau pandritata patuji musumpai aja mu patuji masumpai
Betongan na aga wadi jaji tangga imakadai iya gagai jamai je iya gagai polengka maja maka sola lo Korea nasabatan niya harap kange tapi wadi jaji pong Allah Taala justru iya na tulak bimakanja wale akale baraka sidi pa abu ya kong ka anak ta milau piso na napay umuro na sitaw sitanga nilaw bangku lampe kira-kira taling tentu de talingi tataro mi ko copo na lamari tatari matandre tasakira to patasuk buto pa wadi jaji macai anak ta nasaba taniyero na harapkan tapi magi de talingi nasaba ade cengan na mako matitu pong Allah Taala pak makanya madari ka tu ya hera kong katau beliwak lada ikan na padongan na cica mi masam pajak madari ka tu ya apa angka mi mato tu tahu pak de mi mato na pajak tu mangilo tapi setongan na makanja ni nasaba si sumpun ya tina lori pong Allah Taala tapi makade Imam Ghazali asiri matoko lori pong Allah Taala asiri matoko magi sampajangi pak natala ipong Allah Taala loro tangaso pini jama asara nono pi asoy mangaribi supaya natemi aja nato takalupa kemudian yang kedua natala kangi onroto mangilau na yato na jimawa tama koko pak tau mangilau pak megato tau diwa gana nilau de na pahangi kadaga nilau Allahumma rabbana rabbana apa rabbana itanai makaraga ya rasa disak gemer biasa apalah padahal iya tu agak ilawi agak butuhkan deto na yero na harapkan agama ta makada pak basara deto na yero tapi doa yang paling baik adalah yang dimengerti dan dalam bahasa Arab tapi doa makanja iya mengerti namo mani dena bahasa Arab apa mega tu to mana nak deto tak dampang ya ternyata jangan melo mi pada magi wakadai na silada pawi sita patapa timuna mangka pamalada mai ka pak milau ya anak soalnya tapi dia pernah puraboting peko carana maka dai puangi lalu imoje jolo cidi kamakiro tapal lupa ibate na mangilau nasabadena na pahangi maka dai ya doa aku sitongan na nilau apa mabasarai materu magatan namanya mata sa disisambung atita puang tapaturung nga dalik mabarakae taringa nga sapai aja tapasusay nga iya ropolewe tapak barakai tapalaisa nga maja isiba makanjae kemudian talenga kekuatan untuk patuji lori agamamu lori deceng iya ro angkai mak dibola ri aleku magatan ako makiro iyo buku makiro rabbana abro di sakaraga je ukur di situ kan nah jadi aja nata susah ya agama betongan na aja nata masusah gara-gara agama apa ada ini paham makaraga jiru ilau mega apa tu tahu panas sama watang apa je milau dong apa di ukur nih jadi ridi tahu mataku kasih de panamala data pala padong yupo ko atau pura masih koloko sana dia pura masih koloko pesantren ikan ni sama kada ni sebetulnya kada makui na cukuki betongan na yupo di tahu mataku kasih de gaga tisang betongan na de to na kada kaya na padong ya pala tasapa bani tak bahasa Indonesia lebih menyamang itu ya na tu ampai padongan na pagurongan na bita de na sirupa magi de na sirupa na sabab padalem masalah na tawe angka tahu hijab-hijaban na mancaji masalah angka tahu waramparan na mancaji masalah angka tahu kesehatan na mancaji masalah jadi ke kata sadi palit tabutuhkan iya rojolo tilauro tapi iya tu napa pole pong Allah Taala sekali lagu rampengan makada iya tu napa pole pong Allah Taala ko makada ki iya pacoba idi mitu nonroi tanya pong Allah Taala makada ki pacoba iya na idi mitu nilai wi ia korido ita welori pong Allah Taala dega gapole na papole pong Allah Taala de na pide celori alena ia kuya na tule tarima pa de na gaga susah de na gaga susah apa mega tau nasang lengi je wilo lengi pulia kama kiro batongan na lengi agaga wilo lengi harap kapole ri pong Allah Taala tapi lengi pulia kada side agaga pak bu no untuk pak buka na pole ya ro agaga harap kange wasa tau pandita ta makade kong ka anak melo mandre bale alingi meng akareso ko alingi lala na bukai mega tau melo milau dale tapi dia gaga mena pigau dia na coco tau karang jo pintu dale
Miki mangilaw dongi pali aga taharapkan takibuar ang ilalan ng katama nasabade na mong kibuwa bawa puli langi nang kapo tau pahangi makoro nasa ko milaw do ako parapa je lima mo aja natabar raya ro nalikoy po ngalatala natanyawar melo nalo do po ngalatala mega tu kariti ro lima nate makada parapa imakoy aja mo patingo ilaba si matu parapa jari-jari mo din ako tu katana kinri tataro di mata yang penting husuki namo potok ko tataro ko din na makanja ya ko pinamakanja tari mariase ya ko cidi ni tato makona makanja ya to naro tapi gao kama kiro yang penting deta kwahe apa tagang wite sa deta kama ko mi rokatana pa dongangi inti ka husukan makanan katutaw pa bumi lodobo tanre palimana rate-rate uluna ya ko ya to paro na husu taro ni makoro aja na tamparangi kamangilaumi apa mi kami matutu tahu pak tuli jama-jaman na mitena tuli na itay nan tuli namparangi na de na patujoy angka pamalada ya cara mangi na sawaya anu makoro padahal dini sengeli na makoa aja na natawi yukuru aja natawi yukuru ale tatukuru nanya tuku kiaga mata pak tidak nomor sidi yingerangi anu tamai oko watakalewi si ba anu pura ipasu betungan na ada si ba wanita mata anu tama tuh si ba anu masuk kemudian yang kedua tapacing ya rotamai tapacing itu masuk kemudian yang ketiga talisariwi watakale ta ya ronu masuk si ba anu utama ya miti italu inti na kota saupe kigayasang ya ko masam pajang subuh ki tanawanawai gari siaga dosa takibu antara isalatu subuh siaga ateka majamu ba ko tita mapamula isalatu subuh siaga etata takalupa ripong Allah taala mapamula isalatu subuh ya ko masampa jaloro ki siaga dosa takibu mapamula subuh latu loro jero tanawanawai ya ko taisan ni makada seko tau upau jae seko akaseko imatto atiku majae akaseko ide usukur akaseko kata kalupa ari ngarani lori pong Allah taala tilaw adam pari kakurangata napa talisari nasaba sikiri ya natiyasang tajalli takhalli dan takhalli betongan na pengosongan pengisian dan ukun itu pembersihan pengosongan dan pengisian ia kutule ni bersihkan ngijolo jata napa takosong kawatakaleta po Allah taala tapahadere napa talisari po Allah taala tutungata insyaallah ini natau salama ina tu ampai janji na komelo isalama tawe pa pacingi mana ngidosamu nasaba nigi tau mega amala na nama kura jana ya na tu tau salama dia nak kadaga mata nigi tau malampi umuruna dia itu nak kalampi rang umur tawe alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nigi tau makanja amala na yemi rositongan nigi tau paling mega amala makanja napa na ya tau na tu koki lalaku buru tawe na pada je tu pak darose te ya tu ngalino pada koloki masangking loki mak daros siaga kan nasaru lolong tapi ia ukuran na po ngala talang kan ukuro maka dia pemuat di mangoto tama suruga mangoto rewa lo bolamu na rekogan na isaromu kama kiro jadi itu situngan na onronge mata jangoto pada ki buru oto aga meyola oto amala tama suruga jejeng ka tau de na ngoto rewa lo bolana to dukiro badang magi dia panagan na sarora na tampara ngoto rewa kama kiro jadi tapi gay memang ni tagan rusu memang ni makareso na mega talo galungin an bukon andre na mituli na jama betul kan na kada ko pula ni mandre di Sangkara mandre di Cindolo mage de na kareso mako mati itu tau tuwe kolino mega tau na pasipulu meka mali otoko meka mali motor ako meka mali ako to libo na pasipulu mali ni pincang mali ni Gucci mali ni lamari mali ni saparimbe de na kana na wana wai masigi maka siaga wasumbangan pada tolai galung itu Pak Lomi mandre di nalo masangking mako mati itu sitongan na mandrasa-rasa ki memang okolino komelo ya mandrasa-rasa ki batongan na pasipulungi nasaba angka pa ipake ya tamparang maka dapat ko ni petau de na ganna de na tunango tolo suruga anak na sinon rima dan nuangang ya tu ampai maka da taro ki lete pahala ya kong katau kasih ko tu bali bolate anak tidak mampu pakir miskin ya rega anak yatim talengi waju kana mu pakir lo masih kole lete pahala ya tu maka itu sitongan na aja je na di mana pamelo jama gagay nangka
masisa itu maga kong katau bawa melo mala timbunan masurangi timbuna telu to na cadidi nami me karoba itama bolana siya nga sempani na jama talung pani tapi ako ganna 10 to karoba da na ganna si wani mako matito malae aja na di pamasampayan ng kamalata ya makanya ako tayo masampayan na tumalolongan kaya ganna ya sa taling ilipat awe napakilaw masampayan tapandre ya nana talingi tampao to nalo masikola namutu te galas mita pinungang ikoi mata pinu manyamato yani ko paboto tapinu cica mitu malolongan gama kira jadi aja na idi mi barranongi na mega malata talingi tawe nakibuarangi amala makomi tu akatana jadi pandre tawe alengi pa ilau doangang itawe supaya mega amala taja na di imba makareso apa silada ki ko di pa silada cedelada mi na deto tu wakada ba tak bere manang gata deto nama gampang itu sampai maka dan nabita ya kau manasu ko pegege wena mau bawangi bali bolamu kama kiro betul kan supaya kau masampa jangan rotai na puranan rekong kabale muli na subale mau bawangi tawe na puranan ro subale na sampaja na patasabu tu maleka milodongangin abaraka tutungang cica masampajang na maka dan nabita ya kau mu pandai tawe patapulo so na patapulo wanin na pacapu ko tanah kasih ke masampajang nyama pede tapi deto sina kada aja nape wasam paja ya upan ribawan ni tahu deto na me jaji pada mi tu patau mapuasa ni gini mapabuka lolongan ya pala pada palana tau mapuasa kada aja nape mapuasa ya apalan na miro tanya pasarina apalan nami jadi aja na palangi bawa talong apa namo tu silapu apalangi pak ko dega goncing eta kata ni deto na tama boleh pade kong katok bawangi kasoro na bawani sa perimbe na bawani oto tapi tak goncingi palata isaliwa mana itu kama kira apa mega tu tau nasa taruh intai na pagpatuju aja na iya dito na cocok ko kaya gamay pa ipatuju ti yalay pasalama tu itawe kama kira katana aja na jolo ubah si masalah sampajange iya na jolo batungan na rana-rana igari atutungat mapamule ro na kong kadosa ijama pa komeki matinro ya ko liu-liu ni aja na yaro tingara makada siaga rosaro na aja na yaro akadang kamo garo pangali ko ba aja na yaro iya na rojolo tanawanaway makada siaga tau kasi ubal leon na kama kiro siaga tau ujari nyawana ya ko pura ni tingara ni ro kato bani sana kato bani ko makiro betungan na ya ko tingara ni nakadala apa jero tau pe ubal leon na ang katau mato makada siaga lina lase isilitere makada sikoe aja tak kada silitere ti ko malilase pa ko pa bali dito nang kawakada siaga lina sikilo makada siaga lina gangka nomor 2 na apa ya ko makada ka sikilon mari ko timbang na di naganda jadi mama dosa ita we yupo ko pada kakak siaga lina ko gangka nomor 2 ni ro jarungero ganda to ya 2 kilo ganda to isi kilo deto dia nama masalah yang penting kan nomor 2 nah kama kiro madari tak aja nate makan magi nih nomor 2 na pokok aku aja no bilang itu siaga kilo pa yang penting jarungnya lari lo ke nomor 2 siaga saya kergan kayero kama kiro apa mega tu tahu makada aja je pagan na je olay na mega to ni tahu kasih maraji nasa di mema to je na ganna nieli aja tak kada balu sili tere si kilo kada lu mali tere ya mabila buku mak ka 10 sa buku tuh aja tak ada siliter dia na tabale apa na mega tau pa bale mi patuoy iya panandre ko mabale kigaya saya panandre ko mabale iya panatara balu na ko mabale papa na samawatan ni ustaz ko to may malampu nang kalalan na malampu tay na de na rogi ang kalalan na tinggal pikku care patuju ya roga gen lari loko de cinge makomi ro sitongan na kemudian ya komelo ki matinro asikiri ki makanya aku sikiri tu pa kapat jangi mata yo pomiko kuyolon talpise san retulisinetro mito mato ato nakasi tulisinetro to panita we paja ini wasange pa dega hapurana ya tu kalau lo mi tu magala mita pele cinta ini to mato paja ini madari ka tu makada magi je kasina de me chau na tulia mo tu malolis we namelo ni tu mate he tanawa-nawa ipa he apa iya tu tahu tu ya pak pada mi tahu buta lete ko jambat tapat tu pada mi tahu buta lete ko jambat tapat tu maka Imam Ghazali iya tu atu tu ngalino pada tahu lete ko jambat tapat tu
Niyero jambat apa tu igatungi buah-buah tuli mega tau maka da tuli nasapi nero buah-buah iya naro keindahan dunia ro tuli yala niyero tapi tasabu pi kada wah bonni pale kama kiro batungan na mati pinapa melo mainga dena cocok jadi itu kode ni risa kada kendo tapi manasa to ya ko tumi te pada manasa mate batungan na alai aga-aga nei pasadia moloi biero aja kamaloki na tumaliwasang aja na cek de Bogota pegaiwi takuragangi te lala supaya na bokongangi aja nero waramparangi tuli melo irendring apa mega tu tau pak tu indra mi batuli na jama aja nero batungan na yero agamata na kilorangi desa na teng agamata masapa tawe de na tengi dangka tawe justru nanjurkan de na teng agamata sapa ijama-jama lino de ka kelarangan nagame justru parintah na cacala ada tu nabita tau malam mai ya na puji nabita tau magalae tapi aja na to tak lupa lori agama apa angka desa maka da ia tu tau mega warampara na tak lupa lori agama na nomor 2 tamaranaka barisi kedua kama kiro jadi aku engka tahu barisi ya ko meloki barisi kedua ya tapasila po ni warampara taja ta sampaja bangi tawe aja ta salai barisi kedua kitu tamaranaka wah masih jai kama kiro tapi ya ko melo kita masuruga meloki manyamang iya kok bangi tahu tapasalai tapi marajing ya pak marajing ya bu ya kong katau matangangi masa si bale nak bate ta pernah tongko ibakoro bale na panatan ra cobe na law majene makurang ya mumay ko masa si bale wih tama si loro na mo sading matu bawa piulo pura pinaso manaso pi bale aja na to makoro mandari makoro batungan na kadang ngero jama-jama lino ipatuju ni pasala gamata aja anu cek demo je tu bu pak anu cek demo ko meki salama tinggal ya ko puang Allah taala mangobi talawi sija na yato na di makokoe ya ko matangang masa si bale no ni HP na tapalo malay parno cari palimana nakai kada halo magiro HP manguli tapi ko puang Allah taala kada dia na sadar tawi makana ya ko meki pakang kay puang Allah taala angka papa guru na guru ta Ki Ahmad Husain anak guru na lena guru te malapyo maka da patung ka ije nabita tuli pa hadir nabita si bopong Allah taala na tutong linom ya ko hadir ni nabita si bopong Allah taala de na tugaga susah de to na mutaka lupa lori agamay peku care pa hadir pa de nang kanaka da nabita pakuye tapi lalam minaki buat panditata napasa masu baca Allah napasa tamay baca Muhammad ya ko matungkan ya Allah Muhammad tamay masu itu napasa pa manasadena na lapa nabita de to na tak balik apa tulian kay ni Nabi tahadir de to na tasampa paujai tawe apa tuli Nabi ta maniti ngara apa iya mitu na mega tau magala mau pauja tau takalupa pura pitu matu Allah i pauja syaron na tau astagfirullah mako memang ije mad iya tu madari mako memati itu setange tuliuk itu mah pengaruh na sama mako memati pa ko aniro na cocok ni mako memang na tu ampai ilarang ipau apa ya ko din ako apetan na siya sana ya ko makui giba ya sana natya mana gamay apa majai ko ipawi na iya pa di namanya makong kaja ko ipawi ko ni dito je na ko arone biasa makun remi mega makoro pak di tapi angka tu dosa na rone malada tungangi makunre maka da magala bicara na sabak madari de nuletahangi rotimunna madari nuletahangi timunna makana tapi ke istighfar tabu iya ko maringarani lori pongala taala nabi insyaallah takalupa okoro anu majae makitu situ kan nakatana jene ya tu jene bisai makalimo mo ki kai bisai batungan na ya ko jene talu ka melo ipake ku itu situ kan na batungan ko to makalimo mo malahir ngi bisai na sabak we ne ke batin na mapasang ijagai timu mo aja na poji mabereka dan masalah kamakir itu lahiran na batin na situ kan na jene ya ko lima ibisai jaga lima mo aja na poji male anu masalah kamakir ya ko to majulu mata bisai wi matamu aja na poji makita loko no makalilengi ya ko do chile bisai malahir ngi nola we ne ke hakiki na mapasang jagai wi parengkalingamu aja na poji marengkalingan no masalah kama komir ya ko aji wi bisai jongkana aji mu jagai wi he toli palisa ipo Allah taala nabite aja umpatuji lori anu majai ya no ria sejene taluka
tanya tu maka ada cica majene na mate tahu pusa mia tu pa apa maka tu tahu makoko maka apa kalelepahan bahkan katau runtu pak masampaja na pato melo lutu Allah desa kada pan napi kata bere mai katu pak na yana tahu make pak tahu denang kana si sungguh puang Allah taala kapan magi wa kada pak namo melo si meringar lalau di puang Allah taala mako tetah na padahal magampa ko to melo maringar lalau ko puang Allah taala pa ya tu puang Allah taala to li aktif pada ko HP melo ibel to li aktif tu ini minta kalupa kama kiro jadi akong katau melo hubungi bu namate si wali tu HP dia tu na metama tapi puang Allah taala dia tu nang kana non aktif to li aktif ini mi madari den aktif kama kiro nang katu pulsa na lengi puang Allah taala pulsa aga ati dia na me paja tu yana tu ampai ati nulle pasigaru tallu aga-aga cica wattu wadi jaji atau masusa atau manyamang ya tu hati itu tapi akalang ede tak cica mi mapikiri si rupa minola ya tinule gabung ka dua na sabab mako me mati itu ya tu pulsa na lengi puang Allah taala dia tu na me capu pulsa na puang Allah taala kama kiro yo puidi mapatu-patu mi ya mi ko to masampaja na ingar rata cinampa namun yero mega to Allahu akbar itu kan nanti sana la ko na baru apu je aja na jolo tanawa-nawa yero hukum he jadi ia ko makna kehidupan pak angka tahu pandai tata terutama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali napa ada maka dia itu situngan nama makna kehidupan ia ko to melok kajiwi ia ro dosa ipigau kam mana sata salai dega ga tahu pak mapacing namun iya tasa kami maka dapat bicara mapaci deh keridongi lagi pak ali warajin udah api mana sama kada kurang lebih 8 tahun wagure sangnya tasau pulang lungnya rogene de boleh dapi de pamaraji mo pa timbang agaga de cina rekong kamaraji mo pa batungan nama dari mo pa tak kalupa pura pitu matu maka dawe maku ya kata na po Allah taala he apa ya kong kana populeki pak talapu yo to taja tamacai wadi jaji iya tu talapo na tu otoy angka gaga ko tumelo na lingi po Allah taala angka si diriwaya pak angka anak muda malopi iya anak muda malopi we matangangi matang ngatasi nakan nai bomba lopinna nasabbo curu lopinna lolo dangkangan na apa padangkang curu lopinna lolo dangkangan na mancaji nangi loko si de pulau mancaji matukang kayu minang kanandre sisanna pure matukang kayu makoro we maki buah ilopi hikmana nasabbo lopi na macam maki buah lopi maki buah si lopi na pamelo rewa tapi watuna rewa nalapo si bomba buru si lopin nangi si lesi pulo non rilatu Allah patanu si non rilatu jadi maki buah mancaji jama-jama na matanu siapa curu si barana curu lopina dena dega kana punai matanu si ba maguru si matanu na pasipulungi nang kagagana si sanero tanungan na pasipulungi narang we macai maki bulopi macatuni maki buah layar nasabab patan nun rilatu jadi pede ahli nih si senang kalau pinang kalayarna na pake niero nakan nasi bomba labu sih tapi dia na macai maka dawe syukuruka ya kene dia na buru lopi ku dia macam maki buah lopi kini dia sina labu dia macam maki buah layar si sana curu si lopina labui tapi ku si dia desa kabatulangi angka arungo koro angka tatuana maka dia panawat ding ipu bayi ni ya rotawe na rekon katau macam maki buah lopi lolo layar na iya roto so gila dak nasaba ale na makatan ni kampung hikmana ya he betongan na ya kong ka aga-aga angka mito aga-aga na subungi po Allah taala mena pitangi na reko to matappa mo kama kiro tapi ako to din na matappa iparingarangi to atuju ko po Allah taala na maparingarangi na mega tau pa talapon ito na sa na coba din na marigaga mega to to makoro takalupa ko gamay jadi ia komelo ipa ikaji agama makadaka to na ia kong ka aga-aga pole idi mitun nilai makada ia pacalan na lenga po Allah taala idi mitun nilai jadi ia kong ka aga-aga pole aja tanilai majai aja takada majai na cala po Allah taala tapi tanilai makanja angka aga-aga angka hikmah melo na lenga po Allah taala ia ko iya na tanilai pak denang katay tamajai si dia aga-aga maka reso kina dega talolongang dena marigaga nasaba masapami mami kama kiro
angka daleta de tule de batongan na de nagan na iro de nasasuway tilawe cuco ni ko de nasasuway tileta pa de to pagaga tau pa mate maliwasan ko kampot ay ampay madari ka ti amakada iya ko kampot pa de to ka tau kasyasi to sukuro mo iya mi mega tau parri apa silangat yo ko tau kasyasi pa melo imanre na de gaga iya ko tau parri ang kadina taluyuta ya di mega pa iro mega iya ko tau kasyasi to de to makuramo kama kiro tapi tau parri makoko ako kampot tamakai kay apa ni te bali bola na mangoto mata toji na mi mangoto menre ite maka pa mega me madali na mole na mi to menre na balumana ni gagana kama kiro batongan na iya tu aga guys itongan na agama tadi napaksakan cinai mi okolino tatak lupa jadi inti kehidupan yang mo takatan ni talwewe nomor sidi sinin na jama-jamat tari palawa nga watue ya koloki masampaja pak ya napura batawe na sampaja sunna pure masampaja sunna tanawana wai wijolo siaga dosa taki bu apa siaga atas salah siaga teka maja tanawana wai manang inapa tatobaka ripuang Allah ta'ala nasaba itarime itu pak dong ri palawang antara asan dan iqamah tatobaka ni ripuang Allah ta'ala napai masampaja mapaci sikit tu kaya makom itu katana sampajangnya mapaci siki kemudian pura si masampajang angka pe dosa tapi kau tas tilo si pong Allah ta'ala nasusui tapi tapalisai age palisa kang ya malama deceng jadi asikiriki na reko pura kitoba subhanallah subhanallah nangke engka pa unna tabaca asmaul husna ne ko tuliloki masapari asirapulo na sera sikire na cede mi ruwat tu ipakiro cede mi ruwat tu ni pake ya ko tulle ma pala ya ro kanja paga apa sifat namana pong Allah ta'ala koro tata imaringan ralori pong Allah ta'ala jadi namunya miro tapakoli ya pe ko makada deje wa pala iya namu makada mi Allah 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 yang penting sibat tu atita mangilau apa mega tu tau makada mi Allah tapi sanala na ningar Allah motoro na miningar de na ya tu nakate tu gamata iya nakelora ngagama iya ibaca na tenang hati iya na tu tala sikiri dia tu na susah na sikiri pak bu aja takkan wah palak manang iya pak dongang ina pak gurang nabi ta aja nah tasapa pak dongang iki ka manyama sa di kota baca pak kami matu tu bu pak dongang iya pa namanya maku iri baca iya naro ta baca kama kiro maka da Allah ya pa sa dia namanya makula ilaha illallah baca iya na tu ya pa maka nabi ta kalimat la ilaha illallah maka tujuan nah jadi du imanu mikum bil kalimatin la ilaha illallah maka tu ga fadilana la ilaha illallah magi na mega to paidana subhanallah nasaba angka sahaba ya namanya makir na baca maka nabi ta mako padilana jadi pede mataranya tina makatan niwi na mega apa tau iya ku ya mitum baca dia nagan padahal na mole na dito kana baca okon he kemudian yang terakhir irona yang pertama kedata tengerangnya tasalata kemudian tali seriwi ta kosong kangi taringar lalori pong Allah ta'ala kemudian aku ragai pak tatimba memen ni aleta sebelum mati di tuje tu na tawi jami pai mandari kak makada sampai jasuna ni gare don rakangi na patu dan nawa-nawa mapamulai kalau lo siaga tau tabal legang kamatoh na taisang na idi jamai kama kiro akasiaga maballe akasiaga deta sampaja akasiaga makutu akasiaga makete kak maja na taisang na patatimba kada seko de cikuko mata nak mau pijata na de cita ala kulahu di mahkamah la sija mate kai kama kiro yan itu ampai maka dan nabi dalam salah satu hadis macila kai ummak kunasa ngele na matappa na de sangunran aku mati yan na masuk na ini jamai tanya tahu na taisatu na tanya timbang ngulawa melo pakai ngipa jadi mo timbang ya ko mega kalasita na de cita ya kareso ni sija sa kira yan na rupa labangi mamagi-magi na baraka sa hidangan ucapan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum